राज्य की सत्ता सत्ता इस्लामी कौमे दिवेही राज्य के गानून असासी गावस एकंगोथी मिफदा नमस मिकम गावस खियाल तफातुआ मीहू मदनु एहमी फाहकुरी राज्य की सत्ता सत्ता इस्लामी कौमे नूकम बुना मीहू मदु नमस मियदुके मुजितमावी फेन्नुमुंदाती नोता राज्य का दीनी मिनिवकं उन्न जेहकम कबूल को अदि एकम फालुका वकालत को अडु उफलामी हुमस मी मुजितमौका मदु नमस फेन्नुमुंदाती इस वेफाहक कुरी कंकम की खासको वकी दोस्वर का वकिंग अडु गदवा बाबत के मालूत के खासको इस्लाम दीनु दिवेहिन्ना दोलु एहन दीनु तोगे खास ईदु तफाहकुरा दोस्वर का हिंदुओं के दिवालिया वकिंग खासको नसोराई फाहकुरा क्रिसमस ईद के दोस्वर का राज्य की सत्ता सत्ता इस्लामी गाँव में गुतका कांडालाफा उन्नमस राज्य के इक्तिसोद के मैं नारकी मियदु फतूर रकम की सिनाई कमुं राज्य गावस नसोराइंगे ईद नुवता क्रिसमस फाहक कुराकमी हकीकते हम एगोता सत्ता सत्ता इस्लामी मि दिवेहि राज्य का रला ऊरुमस एतरको ए बेणुं को ए मंफा होदा कमीवस हकीकते मिहुन्ननी हत्तहावस वरब्बुड मियदु खिया तफातु फाहुरी मौबूता दोस्वर की मि फाहग कुरी क्रिसमस दोस्वर दिमावा दोस्वर कमु मीदालमंगे तेरेका एम्मे बोडा खियाल तफातुवेगिन उले मौलुव कीवस क्रिसमस के तहुनिया क्यूमा क्रिसमस फाहग कुर्मकी कोंकादा कमे कमामेदु उफिदिगिन उले सवालु मे मौलुगा अळुगुण देके गोते नोता अळुगण गबूल कुरवे गोते बुण दिनमुगे कुरिन अळुगण की दीनी मौलुमातु मा बोडा दन्न मीहका नुवेदानकमा नोता मिफदा दीनी गोतुन हस्सास बोड मौलुवेगा एच्चे बुणवेवरुगे इल्मुरिकमे अळुगण लिबिफा नेति दानकं हि गबूल कुराती एफद इल्मे लिबिफा हुन्निवि बेफुलेगे जवाबकी कोबातो बलालुं एई एम्मे रंगलो अदि एम्मे मोळु इतुरुगेकम देकिन मे विष्णुका कुरे मसकतो मीस मीडिया मेदुरको नुहणु फसेहा दीन इल्मुरिके जवाबु अतुजहुणु मे मौलुगा एता फहरिगे मते जवाबु देवा तगरीरु कुरवाफा हुन्निवि इल्मुरिये ए बेफुलेगे नंवेस मि दिवेहि मुजतमव आ नुवान बेफुले ए जिम्बाब्वे निस्बे वडागनवा दीन इल्मुरिया इस्माइल इब्नु मूसा मेंक नुवता आमु नमुनम मुफ्ती मेंक मे मौलुगा देव्वी एता दरुसेगे तंकोळकोळ वाकी मीस मीडिया गा हुरमायकु एगितिरिन एकशिगंवा मेंवरे अडु हालिन हकीकतुगावेस अळुगंड जवाबु वरसाफुए क्रिसमस फाहक कुरेवेनकम नुवता मेरी क्रिसमस विश कुरेविदानकम विदाळु फेन्ने अदेगुत देहको नुवता मानु कुरवेकन देहवाका अळुगंडक फेन्नाकन्ने विदाळुवणी एई कुरवेनकमे नुकम हंगुणुमतिन बावलिवि कीर्ति कुरवानुगे मूरिति आयतकुन दलील नेगे मफहवस विदाळुवणी एई कुरुन रागळुकमे नुकम अदेकन कुरमकी एबामिहुंगे अगीदाया गबूल कुरुंतक वागिवेरुवं फदकमेकम अळुगुणके मि रिपोर्ट का मिहेम बुणलमकुन अदि निम्मे नुलाणं एम वीडियो कोले हिस्सा कोलुंगे एम्मे रंगळुगे एकम देके हालो मुफ्ती मेंके बास कोले हिस्सा कोल्लाना अडो सवाल वा Now people are asking us, I want to give a gift to this man and to that man. Can I give a gift? It is the occasion of Christmas. And I want to give a Christmas gift to my friend. And we tell them, my brother and my sister. Let me explain to you logically. You have chosen to be a Muslim. Muslim means one who worships Allah alone and considers association of partnership with Allah as the highest form of blasphemy. Do you understand? So if you're a Muslim, you believe in Allah alone, and any association of partnership with Allah is the highest form of blasphemy. So if it is the highest form of blasphemy, when people have considered someone a son of Allah, and the Quran tells you, تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ Allahu Akbar, Allahu Akbar. The skies are about to rip apart because of the statement that they have uttered. Allahu Akbar. If you look at Surah Maryam, towards the end, Allah subhanahu wa ta'ala makes mention of a powerful verse. He says, how could they have said that I have a son? And they are insulting Allah by saying that Allah has a son. The earth would like to crumble and the sky would like to split because of the seriousness of that crime. And yet we want to take a gift and say, have a happy day associating partners with Allah. Do you understand why, as Muslims, it would be wrong for us to take a gift? We are taking a gift and saying, my brother, you have associated partners with Allah. Allah says it is the biggest blasphemy against Him. But take this gift, it's okay. From me, I'm a Muslim.
Allahu Akbar. Can we understand and realize why we are going wrong? The same would apply if we were to give someone a gift of Diwali or tell them Happy Diwali, for example. What we are actually telling them is, I am really praying that you enjoy your day associating partners with Allah, and this celebration you have of the entire association of the greatest and worst of partners with Allah subhanahu wa ta'ala, I'm telling you, have a happy day, you deserve the enjoyment, and here's my gift. May Allah safeguard us. Kuru namavis mufti menke mi basfulun tibe fulna mi mauluga nuata mi sualuga safu jawabe libijikama hi kuran. Namas gabul kuranchi haqiqatiki miyadu mifada dini gutun hassas bodu kantatavis siyasi ko nuata amilla niya kandelen fada aadage kankama hadakan. Adi ekamuge difauga basbuna mihaves nuata ekanka manako adu ufla dini umuriye ekama dekula wakalatko rangaluko bunedin kamuga vies e farataka mi dive mujtamauga madamaiko haju jahakan mi lobuyati faskanu islami wahdat fanduko ehen dintaka dawatu den jehene kama nuata ehen ibaratkum faha quranama dini minimum kon unne jehene kama miedo dive hinge teren bayko gabul korakan